Nemojte da verujete u sve što razmišljate, jer to je početak i kraj vaše patnje. A to fokus sadašnjeg trenutka pokazuje gde je koren psihološkog i emocionalnog razmišljanja. Svi pričaju o zaradi i o raznim stvarima vezano za online, ali ja ću vam odmah reći šta je osnovna stvar. Producirali sebe i da bi krenuli na ovaj put je volite da budete sami. Jer ja sam na početku mislila da nešto nije u redu sa mnom i mnogi oko mene su to mislili. Imam toliko ljudi koji jednostavno priče da želi nešto da uspe, a onda kad pogledam koliko u toku nedelje odvoji vreme za te svoje ciljeve, znate šta vidim? Vidim da uopšte nije odvojio vreme, već samo priča da nešto želi da postigne. Jer mnogo vremena provede i na kafi sa prijateljima i viđenju sa drugima, to u online dolazi mnogo godina kasnije. Jer ako želite nešto da uradite, ja na primjer mogu da dam svoj primjer za potpuno banalnu stvar. Htjela sam da uradim špagu. Jedini period dana kada sam to mogla da vežbam je bio od 4 ujutru do 6, posle toga su deca ustajale i svako ima svoje obaveze. Ja sam 6 meseci svako jutro ustajala, odvajala 2 sata dnevno da bi tek u 6. mesecu napravila špagu. I jednostavno kad pogledam mnogo ljudi, ja uopšte ne želim da budem normalna, hoću da ostanem čudna. Kako da budete scenarista i režiser za izgradnju sebe u online-u i da predstavite svoje proizvode. Animirani način je kratka prezentacija vašeg cijelog proizvoda ili samo deo radnje koja čini taj proizvod. U ovoj varijanti, svaki proizvod koji se rukama pravi, on ima, da kažem, više radnje. 5, 10, 20, 50. Svaka ta radnja koja je ključna, vi znate koja je ključna, vi ćete snimiti iz 2 ugla, leva i desna primjer, gdje mislite da se lepše vidi. Imat ćete 50, 60, 70 snimaka da bi se to spojio u jedan divan video koji vidite svugde na društvenim mrežama. Drugi način je kada jednu tu radnju izvučete, vi kao brand, vi ćete pričati i o procesu i o proizvodima, o svemu. Snimate kako se to radi, a u pozadini ide snimljen vaš glas kao audio storytelling, gdje objašnjavate ljudima šta tu radite. Ova načina su delotvorna, možda ćete izabrati sve načine pa ćete kombinovati. Ukoliko imate želju za konkretnim primjerom nečega što vi radite, pišite mi i ja ću vam to snimiti i pokazati. Veliki pozdrav u ostatku dana i vidimo se sutra.